Lijepom pozdrav, dobro došli u Zdrav mozak. Večeras ćemo u Zdrav mozak najpoznatijeg svećenika nakon biskupa, nadbiskupa Zagrebačkog u Hrvata, popularnog Donka Čunka. Oprostite, Donka Čunko. Ko zove? Poštovanje, ovdje Ivan Ribičić iz Lopara. Zanimljivo. Gospodin Ribičić. Da, čujem. Me čujete? Čujem. Imate, molim vas, 1 minutu, samo bi vam pitao bi vas nešto vezano za jedan naš mali časopis. Može, da čujem. Evo, gledajte ovako. Mi smo u postavljanju, znači u temeljnim nekim dijelovima tog časopisa, kad zvono zazvoni. Mi smo zamislili da među inim kolumnama, a kako ste vi evo medijski eksponiran, da imate i vi jednu kolumnu ukoliko ste zainteresirani. Eto čisto pogled vaš na sve što se događa kod nas. Dakle, ne bi vas mi nikako, razumijete? Mhm. Ne znam, morao bi vidjeti kad iziđe prvi broj, ne bih mogao odmah obećati, to više što nemam baš vremena previše za rad nečega što mi izlazi izvan okvira ovoga što se sada bavim, tako da evo, ne mogu unaprijed obećati ništa. A mi vam možemo poslati broj prvi negdje da pročitate? Može. Kako? Gdje? U Zagreb vam šaljemo? Ne, u Zagreb, ja sam u Gospiću. A vi ste u Gospiću? Da. Aha. Gdje? Kako? Na faks? Župni ured. Gospodin Kačunko? Da. A recite mi, šta ćete biti duže u Gospiću ili se vraćate? To je samo nekakav izlet ili? Nije nikakav izlet, ja sam došao ovdje, ja sam prešao u Gospićku biskupiju. A vi ste u Gospićkoj biskupiji? Pa da. Od 1. listopada. Nismo znali, nemojte se ljutiti, nismo bili to upućeni. A već ste dugo? Od 1. listopada. Bravo, lijepo. A onda vam možemo poslati, dakle, gore kod vas to. Imate Župni faks ured, nekakav? Župni ured, pošaljite poštom, adresa je Kaniška 1. Krljiška? Kaniška, od mjesta Kaniža. A znači vi niste u Gospiću, nego u... Kaniži? Ulica je Kaniška. Aha. Zapišemo onda, dakle, Kaniška ulica. Dobro. Kaniška 1 bez ulica. Dakle, ulica 1. Ne treba ulica, nego samo Kaniška. A kako će onda znati u kojoj ste ulici? Pa u Kaniškoj, Bože moj. Pa rekli ste da ne treba. Pa ne treba riječ ulica. Da, odlično. Dakle, Kaniška 1. Tako je. Odlično. Evo, oprostite što smo vas smetali, dakle, mi vam šaljemo to na Kolnička ulica 1, 53.000 Gospić. Dobro, Kolnička ulica... Kaniška. Kako? Kaniška. Kalnička. Ja ne čujem. Vi zafrkavate ili ozbiljno? Nekad ne čujem, užasno mi prekida, vam je užasno linija loša. Kaniška. Bože dragi, ja ću poluditi. Kalnička ulica 1. Kaniška. Kriška, šta govori? Kaniška, od mjesta Kaniža. Kaniška sa š. Tako je. Kaniška ulica 1. Ok. Ništa, onda se čujemo i pošaljemo vam to gore u Zagreb. U Gospić. A Zagreb? Halo? Korićemo u paklu, 100%.